Capek bang, ngapain? Bibi mau jajan? Jajan lagi? Jajan kemana? Hah? Belum. Jajan apa? Enggak, kesini-sini sono aja. Ini ntar banyak motor. Jatuh loh. Yuk pulang yuk. Yuk pulang yuk. Hah? Yuk beli susu yuk, beli dedek ya. Yuk. Kak Alfa. Mau beli susu buat dedek. Oke. Pelan-pelan. Dadah dulu. Terima kasih ya teman-teman. Dan lupa apa deh? Sholat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.